Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Hayi namuntlha of course hayi hi ta hi khilo la hi gagash ndo hi nga ta hi khe hi n'wi linka na mhani mabedle. Yeah, even then from there hi ta hi khe hi ta vhevhele ka section yo Gagash wa ri munhu wa ti-show off. Yeah, even then from there hi ta hi khe hi hundze hi tlhela ka Boy Sevens na hi nga twi loyi mani. Even then emakumu hi ta hi khe hi hetela hi Black Myth. Yo, so previous mga mahleketa vhevhela yi kusuka between Gagash na mhani Eggy Mabedle hi ngo vekela nyana a reference vhele ku se hi swa khale nyana. So lexi a xi endleke ni vhevhele minkarhi liya ya ahe ehagezo la i kokwani Gagash la a tshame ka xisofani xin'wana nga mahleketa even then mhani Eggy Mabedle ya fika yi chinga la yi kha yi kombisa yi ku imagine u ri na nuna wa muti u khuzela mfawa u khuzela mfawa 30 years u ta wena mali take one shame. A hi na mona as you can see minkarhi liya ku holona va Elbon and stuff like that nga ma ehleketa mhaka yaliya. La vhele se Nelbon vhele Elbon whatever afika kombisa ku that's why ni nghene xikolo a ni chava swava i challenge la even then of course Eggy Mabedle fika kombisa ku swikhoxakhoxana swa hi pfuno. So Gagash a ve ya catcha ka mhaka leyi as you can see yena hi sa hetelela a ku i representa vavanuna vhele and stuff like that. Laha a nga vuya vhele a bloka mhani Eggy Mabedle but yi nga n'wi twanga mi nga ma hleketa vhele yi kombise ku a yi na mhaka na nchumu a swi yi endli nchumu and stuff like that. However no hlamula mina of course kasi of course ra ti 18 August laha hi nga fika hi vona Gagash a fika poster on Facebook. I was like, hey, what's happening here, what's happening? Ni fika tsala ku Mama Eggy Mabedle main house a ni mi miss mamo. As we can see, to be honest me ni ti kotela n'wina ntsena sorry ku mi phaphela mam. As we can see leswi of course Gagash a nga fika kombisa swona kwalano na hayi ma ni vona ku ya responda or kanjhani but swi komba ku se swi le ku delay ka content ya mina lero hi ngo tlhe yi update kambe loko yi tlhe yi update. So how you swi ti komba hayi Gagash a ri kombe ku rivali wa swi ti kombe wa swi vona ku hi a wrong. Yena a justify ku hi email vanhu sisi a wela kona ka that part of the competition but technically speaking a ni yena Gagash la a nga loko hi nge vuli ku a nga vula ku a nga na mali like i le ku hluphekeni some way so a redzi. So leswi of course a nga fika endlisa swona and stuff like that. So na yimele yona mhani Eggy Mabedle ni vona ku yona yi ri yini because swi komba ku last time a yi kwatini swinene mi ngo tlhe reference hi leyi yi respondini hi leyi okay i unblocking because I blocking i unblocking okay a na hala ku hemba la okay yi fika yi kombisa mhani Eggy Mabedle la yi fika yi kombisa ku Greater Gagash municipality my baby n'wana wo soft a nga cukumetiwi loko a vuya kaya ra yena ra double story. U swekeriwa bushwa mhaka ya bushwa mi nga mi kha mi yi tiva na ni nga la ku yi nghena ngopfu because swi involve no ka ku chingeriwa n'wana wa yona mhani Eggy Mabedle la swi na vugeyi xikarhi imagine Master T a kha a ripota swilo sweswo. Yeah, u swekeriwa bushwa bya dini a dya a xurha I missed you too mara se a ni ti console a ya na a ya u ta ni khandziyisa golf as you can see leswi mhaka of course yi nga va xixona okay. So this is great hi ngo yimela maybe hi ndlela ya xilive nyana yi kha yi hleka hi vhele ku hi leyi nyimpi a yi winini mhani Eggy Mabedle clearly yi winini so swi kahle swinene loko yi resolve-wini so swo ka ha lo sala nyimpi yin'we ntsena kumbe ka yini lawa a swa ku nyimpi ka ha yi lo sala yena Gagash na the twins swi komba ku leyi nge hi solveki like a ni swi twisi ku leyi ya solve-wa xinjhani. Ya even then vhele khe hi yendla ka this section. So hinkwenu ha swi tiva Gagash munhu wa ti-show off a swi hundza sweswo we all know it. Loko a xava swilo wa kombisa swi sukile ka minkarhi yaleyo swimbalo mi nga ma hleketa za ni create na trend yo loko munhu a xava swimbalo fika prova lani a fika poster na slip and stuff like that a swi tiva i munhu loyi a ti hanyela ku soft life online swi hundza na sweswo even recently munhu a ri karhi a hi postela mhaka ya ti-fridge swi tele ngopfu leswi Gagash a va kha swi poster and stuff like that. So ivi a hi clarifyela Gagash ku behavior leyi yi sukela kwini yo wa fika ndla swilo leswi se hi ngo vekela video clip na n'wi mi ti twisa kwaloko i swi hlamuserini Gagash and stuff like that.
Mina, I'll be very honest with you guys. Me si swa hlupheka na chava and another reasons I'm somebody. I don't want to be emotional because I will end up saying okay, let me put it in this way. I'm somebody no, emotional and I don't want that. So I'm living with pain. I'm living with pain. The pain, I reflect back on what I've went through in life. So loko xikwembu xi ni grace, and I don't take no as an answer, and I don't take any nonsense from anybody. That's why I celebrate even the little things. Celebrate. It's because I'm living with pain. I'm living with pain. So once I celebrate the little that I have, it makes me better. I know, and at the same time, as a competitor or somebody lo and wanaku shifika ka point ya gore shiro lo iti bona ngopfu lo iti twa ngopfu such kind of things. But I celebrate the little things that I achieve, irrespective of whether it's big or small or whatever. I celebrate everything. So lenda ka enemy shilenda endlela ya wrong, but the pain in me is the one that controls me. Or the moment in talk about nina muta shishikumushinga grace iso or shikumulishinga ni tatalela iso she disashmile ashkanzisha mina. So when you can relate, because it's not you about eka way loko swi nakuta tlhelerile nakuti swi na tsaka swo bari mina ka me it's a relief. It's a relief. You're going okay, I just want one section of one so and all that, and I don't live to prove, but nindlela mina n'wini ko va ku weka we swi fika swi lenda hi ndlela ya wrong. As overhead, guys, as overhead. Ku hi sayita rena Gagashi loko hi n'wi vona vhevhela kha bomisa swi swo hambanahambana laha i ri somehow ku ya hi yena swi kha swi va a relief, swi kha swi n'wi susa swo karhi ku vhevhe swin'wana munhu mi nga kuma ku loko vo ve swi xaveni nga post mara yena loko kha swi posta la i ri swi act as a relief. I'm not relief but to yena somehow you can comment below somehow maybe go trauma yo karhi I think maybe yo hlupheka swikomba maybe swin'wana swo fambisana vusiwana byo karhi maybe loko ze swi va tano. So hi leswo guys I'm very cave ya ka timhaka ta boy sevens man. So previous mi ka mi swona very ai kerekeni va kha va hi tshinya if xitori mi karhi u landzela swo ka u subscribe to Master T because he updating swinene about boy sevens and stuff like that. However, that same exact date, the 17th of August, no fika hlamula boy sevens so you kha ku siyila ku tisa nyimpi ka lava nga hi roba if fika vekela video clip to karhi yo delete ngwente video clips leto ti nga vonakeki la koko a ni la le ka mene sa hi na to video clips letiya so ngo vekela hi to ku singwe ai kha ku yini la and stuff like that. Okay, Master T. Lega boy sevens am fana Gaza. Andri na squad xa mina, mase wa mina. Asi mi tirhini la. Na ku fika namuntlha. Lega boy sevens am fana Gaza, ni ri na munghana wa mina, munghana ni khutaza ku va ngo va ni kombi tirhafula ndoyi. Va fana lava. Hi vona. Nyimpi leyi yi nge heli kahle, kumbe wena ku hela. Nyimpi a yi heli, loko va nga vulangi vona ku ya hela swi komba ku nyimpi a yi nge heli. Yi nge heli. Bot. Vaizala ava vuyisi mali. Ya mali yona yi fanele ku vuya ngako. Vuyisani mali van'wini, vuyisani mali. Mi tole ku khutisa yena, ma fike hi marong 10. Okay.
ti kona mikhara ta switwa wena lo nga vuyisi mali ya mina va fikile vafana va moya wena ta tika wo vuyisa mali ya mina xata vuyisa mali ya mina ku ta tika no ku hlevela wena ta switwa wena ta switwa neka boy 7 mfana ka Gaza hayi a ku tlhela ku na part 2 vele boy 7 mfana ka Gaza ani loko mi ta mi ta khutuza mina mi ti byela ku hina hi hava vanghana lava nga na swo swibamu va kona vanghana va na swibamu yi nge heli kahle nyimpi yaleyo mi fanele mi swi tiva na van'wini emugani va byeli ku phela swi na ndihangu sweswiya leswi mi nga swi endla wafowethu a ni tivi ku ni nga mi byela ku yini loko ndleni ka thyaka loko mi lolonani ka TikTok ta vo n'wina ntsena leswo se mi landza munhu ya le kerekeni se or ndza ri fika kunene kwalani vasopa wena but va byele ku nyimpi leyi ya mahlweni nyimpi leyi nyimpi nge heli leyi a chosi va teke kwaleyo ni va tekisi boy 7 mfana ka Gaza ni mi byelini ku nyimpi leyi mi nga yi qala van'we yi nge heli va fikile vafana kasi tisimbi ti ngo hefi hayi hi nge kombi swa nsimbi nsimbi a yi ri kona kwari koko swa nsimbi hi nge kombi nge na fambi khomisa vanhu ti-video so nsimbi a yi ri kona yi kombiwa and stuff like that so mi no hlomo loko ni twa ka yini hi boy 7 zona yo ka yi nga twi mara nangu hambi swi ya ku tshinyiwa kerekeni swo ka munhu wo twa ne but since yi ve yi deleta that video maybe vo va tlhela va hi fonela kambe pastor la ku bishop va ku bishop Jazz kasi wase mi tlhela ma haya mahlweni swi komba yi deletini mhaka leyi as you can see kwalani so hayi emdeni vele khe hetela Black Myth xigaza xa ma 2K so we have some great news vele ku na risimu leri ra hina vele ri nga kona ra a xi kona yeah as you can see kwala ri kota ku va richa 2 million views so hi nga vula tani ku congrats to him Black Myth i tirhini swinene and then ni nga tshama ni swi realize ku i Black Myth 0982 i ya yini code leyi n'we mi swi tivaka a ni nga tshama ni swi realize ku va ku na nambara laha just of course typical sound ya xigaza xa ma 2K nga vula tani ku congrats to him vanhu va ri rhandzini risimu leri ri va rhandzi swinene as you can see kwalano va rhandzini vanhu swinene love song leyi tona swi mi swi vona ku hi 6 months already like se hi le ka 2 million views a swi fikini a ri sungani kha ni swi vula se no va hi broken record a swi fikini ma xigaza xa ma 2K this year like nto electro ma fikini this year mi le ku hlupheni mabini toni kama no wonder i ri Mzulu ne Tsonga is the best I'm Zulu as you can see i ri Mzulu and ti-comment leti ta vuyana hoyi kona sibusiso as you can see kwalaha hi leswo loko ku ri amukeza subscribe and ta kombela mutliko subscribe